agro mama for money so any agro cry anga everybody na sanja anga safu for me kami anga misaya kwada kema anga safu for me kami myself moment sikani awafana mi wabio Kenyi na womanum with my holding in a summer. Yama kwansa mufwa na mesamamu. And then what they are binding me to you. My free me, mama, yeah. My son, of fire, yeah. My SM pain. I see tsunami, I'm sorry, bye. Bringing some money, try me for joke. And some mama through few. And let me saw them one I miss up. I want to need hobby. Safena usya sanwa kametu fuse jainu ni betimi afeva ba wa we accept you betimi di uchimi asay no betimi di wonsa atete no I'm telling you the truth eti nyame betimi afeva nyame betimi ama grace o nyame betimi abie kwa bia ma wo nyame betimi abie sika bi so ama wo nyame betimi ama obema papa bi oba papa bi o nyame betimi ama wadwuma papa bi dia wode be ye no ebetimi abase sa de ne begina anasa sa de ne be sai eti wo say a wise woman builds her home but the foolish one she tears it down. A wise woman builds her home but the foolish one she tears it down. E dey na Bible kan wo say wo ban nyansafo wo se ne fie na sabio wo ban jimi for de ne nsa tete no ye betimi so adane na ne aka say be ma nyansafo timi si na brabo na sabio be ma jimi for timi de ne nsa tete no e fa so nyame ye wadom no wo bie kwanketua bi ma wo a de tosu fa bi sie e kwanket meni ni nyina nyame nya bie 1000 meni ni nyina fa bi sie ahohini ntimi ye jabore mo fa bi sie wode be sie no de tosu biem sonson wo ho koya kaka bense abrewatia sonson wo ho me ma o metri so ye kwa na odi echi de bi mu ye wontimi nya bio enkrofo wi pizza wontimi nwi pizza ne bi enkrofo efrifri niema mesre wontimi frifri bio enkrofo to store designer wear wontimi nya bio enkrofo ye dwe wontimi nya bio enkrofo di sika anyi wo mo dia wontimi nya bi wonya nro ho ba bia wo firi ne nya sonson wo ho enkrofo ye prema asam a wontimi nya bi enkrofo ye namfo sam na wo hyedem. There will be a season of loneliness. There will be a season of isolation. There will be a season of deprivation. There will be a season at the open winya. But na make a season bre enka ho. I stand for everything. So wo fiti preko wo sia emoja na eba. Ahemfo chini ye ebi didi bi achi. Baby a wo firi nti nkrofo ka no nkasa we di free a. Aja na obi asesa na tade kwasi ada wontimi nsesa bi o. Eye ba bia na obi e twantoma foforo a wontimi ntwa bi. Wontimi fa ho nkobo de wo wa hotoso a ne sika sanne ebi da bank. Ni sika sanne obetimi afre ne maame ni sika sanne obetimi afre ne papa ni sika sanne obetimi afre ne wofa ne wo kire ne se de the visa beba se betin ko UK pacho sa nkrofo na parabo no ntimi mobi kola yen samone dia ne papa se me punish ko abro kire ko de eno ye punishment obi punishment here obi fra busu a wo ya de anya o papa se he momfa ne traple mu no nko UK papa bi sa na no tie ne ba ya so de kakra bia no watwa ne take time man se ko abrochire punishment no obi ko abrochire ye obi punishment mentimi fa me ho mebo wo tini eso obonton fa onu o mo kwa kwashi ye punishment wo beda abonten ade supply asabro abrotia ye punishment wo beda abonten ye punishment wo nya aduane ni enti di ono ye bone a ye timi turu se ko US na kwadwojo ho me punish wo no e ba cho me de ho bo wenye yi o uto designer wo ya mintimi ntobi o o ya kakabe nsema mintimi nkobi o momre obo mintimi nkobi me sonson me ho ya ka adwuma wura asem wo me nkoka bi me sonson me ho na obi ankobo adwuma wura amanese metese akoso ye ka sei dabi me sonson me ho wo firi wo hiya busuam baby bi ni ho
nyame abie kwan kakra bi ama wo emfa ni agro nyame abie kakra bi ama wo sonson hu enkrofo ya akesesem no ye hu te se hia ni eye brew eye bre ebedrum rebi do betam na boro so ebedrum rebi nkrofo nkwa na de be chawo eti hye no nso saa na fo na mo sisi e de to so enan abrotia mame adwumaden emfa kwadwuro ma wadwuma ho na kwadwuro se ma we hia bible krampo na kan ye emfa kwadwuro ema ene de mani aha mpesa meda unya na anya abotre ye wo bra wo beda emfa kwadwuro any excuses lackadaisical attitude wadwuma ho we nyankopon free ho a wadwuma na ma kakra die no ene to so ene no onyame ye to so mienu etimu a wonya opportunity a na metie me ya ena mesrɛ me ya ena manantie me ya ena na mani aha agro bi na wudi mame mentwa wano 2008 2009 wie na me wo go so na me kunu bie mat ketua bi na otonton ye friend say ho say kakra say toiletries brushes ne soaps ne niema bisa no ne pens ne we say mo okay na ofa baba wa bi wa akire nsua ekura ni bi ase ma ne betena ho na ono kro na mo bisu no ohu abaya no so se no ma ne betena oni adwuma bi aye o VSHS rotitifie sa abese 5 years ni mame obetena ye nchen ye ma ne dan ne bibia na could you believe say eto de bia me na sa time na me exams me ntwenti na me sa ko school say metimi atwa atwrehim wie me ye ne nsuo to kakra me post school say me ko shop wo no me fa ono ya close no obekono no wada wonko bi e shop no kra enti okwa nsuo ni mu na ya no watum no nsuo mu na ya no watum enti ye to aso me ensa na me inform me husband e bisa no oso no osoro sonsono when osoro sonsono ti se nsuo to no ohu sonsono na ne ho ye ne basa de o kire de o kire best 6 years time enti emaye yini fro na ye de ni pafofro be share 6 years time na ye free go so enti ye bankoko be ye business bi wo ho na ye sa ko ye dru kumase patase pharmacy bi wo ho ye friend shark pharmacy okay ye to ade ye ko ya choba bi won chen obi na wo horo ne emem mi kunu so pese okodi fufuo wo enchen ho okoya obi na wo horo ne obi besa bi na ababa wa no no te store na wo say osronson no ene de wo horo nkuku na ye didi wi ansa no mo ma ba be pagya be clear tables enti no ya na what said they will see the enim I said the sister wonya na ho aso te apem so but e kire ne ko wi ya no wakokoma si ko di pa da ya tables no ko clear ko horo boss ma nasu kro bi ani agenti manyanja paje so for no nya na afre no na manyini andumi pani ma de ofre no ni mu naten setina funu mi o it is a one adamfo bi oba na sofo wei na sofo wei amesrew yiwa no efri ho chon ho ka chen say wo de ka kire ne mpa cho so wo ni mi bedi nkomo a enyo sufo we prophet we da bi nya masa ye betimi edije no nkomo say o se de ne adifo ni bi chicha atro ne ade no ma bad me bo obi adi mesrew I know what I'm talking about. I'm telling you. Father Mfua we didi asofo atem. Father we didi asofo atem. Enye me na me frɛ no nya na frɛ no. De oso wono so wa frɛ no no ma wono emu naten. Sasofo ni se nyame na frɛ no. Nti nyame afrɛ no a ma nyame no oso wono afrɛ no no wono emu naten. Etim Father Mfua de bia wo didi asofo atem. De bia na asofo ya we na de bia mesrew yi wano frɛ asofo ho mesrew wada. Mane ono siesa wa frɛ no no. Ono ano wotimi defend no ho enyem na mbe defend nyame onyame wotimi defend no ho eti adamfo adabia oba ena we ena sofo we ni obodi ni odidi ateme pa atwo mi hia sa adamfo no my life I'm running my own race my sofo no so running your own race ga che ko bu akonta nya sofo na akonta bu na bebu ama no mebu me de bo wano ho ban ne nkwa enu owuo wo yanum David eni Bathsheba kwadai bo adwaman kun ni kunu gu so
David wiye ene obebutu nyame anim ene obese nyame ho bone fache ene nyame de na so twen ma no ene nyame wiye no osan fa na ade was a man after my own heart. David ni Nyankopon reconcile you woni nyame reconcile you wa bo jaman aseku nipa ne kunu asaka ho waye bone kase nyame suma prophet Nathan so onkoyi natan wo yi natan wiye no na David e de akomche ne mpaibo wo nyame anim ese nyame ho nyame wiye odi na so twen ma ne nyame wiye no san fa ne ba na me e na me koka David asam hey David o hey me na me koka David asam David pacho menim dia akoso wo ni secret place wo ni nyame ntamo eti to da bia ebetimi apia ba na sofo bia ye bibia enye wo ni nyame akọ reconcile nyame afa na ade wo wo de wano besi ne ho no wo ni nyame na ekon prophet Nathan ekoyi natan wiye no wo ni Nyankopon ekodi empunimpu wokọ ode Erade fa me bone cheme ekosugu nyame so ankasa asochie Nyankopon pe no de ma ne wiye wo wiye no safa ne ba o safa na ade yemfa ne se ne social media na matie se si wodifuo bi akwakofu obi yire wo wiye wa se kunikuna wa kunikuna ka ho no mo kana me koka bi okwose bi ko okwose ne bone fa che o okwose ne bone fa cha ma nyame afa na ade nyame fa na ade wiye na wonim na do ano tom ho a ade na to no obema bia to if said you would judge you be nyame so the judge eti mempese nyame di obi asem beba be judge minti eye wo ne nyame entam asem obetimi ya ade na wakose bone fa che ne nyame de acha no wafa na ade o wafa na ade na wo ti wo di hu nkomo eti me so fu bi hu asem ba enyam asem obi aba be kan eyi obe hye nkomtro wagu ono ankasa ne ho ani mu ase nani aba ne ho so akwasere Erade bone fa Erade wedi e makotwa ntro bone e de agu so fa bone chem wato oba ma anye ne yie na me pedi pani mu ni mu nyame ko ye nhwehwe woni mu nyame se mate wa pache wa me de achew wa fa na ade na wo wote ha na wodi hu ngomo said ye one natural protocols no ye spiritual protocols enipa bebre mo bre ye mano mo bre ye mano susukru wana wudi susu obi no eno ana ye besusu di ama wo the same judgment no ye de be judge it means me tu obi asem asa anko yi a me bom pa ye manipa no say Erade gino kra me bom pa ye mani wi a me wie me ne obi ani hu nkomo biem adamfo ade bia sofo ho asem da wo ma no mesra wo twon ho firi wo anka mayesa mo pay suku yi ma ufo ni mi kobi na so goda boni semti manyre mi wensu de oyi me di kwan so maye di kan be di achre ma foni na ye jambi ti mamu fama di suyi ni agro mamu fama di suyi ni agro kra aka emrebeti na sanja aka sanfu so mi kami aka misaya kwada kema aka sanfu so mi kami myself Ghana de shimame mesama munyi na achibi mba Sompa 106.5 FM akra uni abakusi Aboagye akosi enhyira matena se amede Sompa Rhapsody no ebrewo ena ya fofie the Republic Day Ghana ye ose odehia man na ye kaka ye hui na me so me de nimde ebrewo fa wabrabom efisa Nyankopon asam se nimde ameman ni nti wo moyira abrabom mu de ye ne sa wo bobran so no wabon wom e ya tete wo be ye mistakes bebre wo life be ye full of regret menu me hu bebre me hu yanka bebre me susu se nanka me hu yanka we nka manya no se wutie Sompa Rhapsody woni ne tonkwanta wo be pai woni me hu yanka beton kwanta apai woni se bio jimi beton kwanta apai woni minim beton kwanta apai woni jeje beton kwanta apai
accidental life obeto one ne beto nkwanta pai wonya wo bibia basabasa da obeye te se nyame ne obo wo se ne suba ne se so no obenya plan e wo abrabom wo de niam abetoto abrabom enti ase ne hunumu ne de bre wo e wo Sompa Rhapsody so enti matena se de wo abrabom nti na me baaye wo abrabom nim de ne nkanko nti na me baaye wonti ase ne wonyansa nti na me baaye tibon koso de yempe the simpleness de yempe na mom ne yepe abrabo a enhyehyeye da ho abrabo a agene eda ho abrabo a ye wo atenka ne adwene mu nimde abrabo a yenim ne yeyo yenim ne yeye enye se ye bibia keke enye se sorry ye now we go with the wind yenye to say the jellyfish wherever the wind blows you that is where you will go no nemo we have a plan enu nti na me aba ene day amene oba betina se nemo mame fancy dan ma Joe's bread and pastries just hot kenke and I make come for ediama wano pay dokno na eye 3 Ghana so the sepe 3 Ghana so the sepe eye Joe's bakery for what do me commercial bank echi wona ye ne sa wutimi customize wo order e wo Joe's bread and pastries Sompa Rhapsody day 1 and wo mukukuro de so aye ye de wo mo se ba biom wo bia eti just hot kenke se me mo aso nte se wo pe dokno ye de yellow corn aye se wo be se wutuna wo ton ebi wo ho se wo ye wedding wo ye party na wo pe dokno so aye de maw dokno na mua na ye 3 Ghana cedis na maw no se de betimize wo ye wedding na wo order dokno no me se me nya akada what this sadi boss or no se wo pe sadi e de sadi be ka ho se wo pe red fish cassava fish ye de be ka ho de wo pe bi e be ne sadi ama wo eti na kura ye holiday mi pa cho ko phrases ya na make you order what anya bia sanka betimi aye kenke party eti no answer obefre 0256068832 eye 0256068832 tbm eye 0256068832 eye just hot kenke woman ne Sompa Rhapsody edampa ba koso woman ne ma ye di nyansa ebre wo abrabom eye just hot kenke for and adom ye So called up on the same team, my name was your dear. We made the wine so my head the kind bed yet. My phone in a jumping. Timamo from this way, young girl. I'm from Samson a perfect baby diaper said, Buamia Mammy de Sompa Rhapsody, Abra one pay. Dear mummies, are you aware that an inferior diaper can quickly become uncomfortable for your babies? Wouldn't say Obana, no. So one for diaper papa mono akwadana ne to be basa. Ubetimi amanwe ne nsansa rashes aba oba eto ho. Enam diaper na wo de bone nti. Perfect baby diapers they made in Ghana baby diapers papa bia. Ya tumo FDA approved. I no na about 10 nyina eyusu. So wo ton enkwada ho ne ma. Mother care, so wo mother care. Now we need perfect baby diapers. We are sure some mother care business and what you say. So we are mother care. Now mother care now we no. We see we need perfect baby diapers. Oh yes, sure say. And your real mother care and we no. Many sure say oh dim there we. Mother care papa bia e wo perfect baby diapers. Obi a wo ton diapers bia wo perfect baby diapers. Eti mu de me the number ne be ma Fred na ka che o say what was Sompa Accra. Say ye ka perfect baby diapers na. Enkrofo chance ebusebusa wo shops no. Eti wo frɛ so mo mfa bi mre wate. Na so wo mother care pa na we need perfect baby diapers the art. Oh, Debbie. Na say fia ba na yedi. E say we choose perfect baby diapers. Perfect baby diapers is for gentle care, perfect comfort and design to keep your baby dry all night long. Mo mesu bebre anadwo no. Oh, e diaper na wo de abono no a. Perfect baby diapers. Protect your baby's delicate skin with soft leak-proof diapers trusted by parents across the nation. And for diaper now with the ball banana a leaky fa ho. Na ne junso nyina agye ne ho. Debi. Perfect baby diapers. The number in the phrase is here 053
053 1099889 053 1099889 oh mother care freni emfa bi mre wate what on diapers afreni emfa bi mre when so a made in Ghana papa bi a solid cotton based baby diapers papa bi and also betimi afre 0303 957965 0303 957965 and answer 053 1099889 053 1099889 Perfect baby diapers ye die moi 21st clinic is where sciatica expert a clinic and kasa yare bia sebia mubuo yare diabetes hypertension with the bar 21st clinic for be shawate wo so kan won ye de Sompa Rhapsody ye bre wanopa ya be shawage ne watenka ene wabra bo ye from sciatica originator pace setter commandant researcher expert every say yare sciatica na entina e fa osisi echi fa woto ase e fa osim fa wona se besi ho no se emu ka wodwe na emu asentini ne echon edu anajo kra wontimi na wontimi ntina so tena se kakra bia na woto ye wo ya woto ase tutu a eye sciatica 21st clinic for ene ye ho adwuma eti wo se mento nsam fra wo se bra ne wo mo nhyew utantra here run about Dr. Sestos ene ne dom wo ho wo yare nso a wo betimi akoho am wo ma hyew 21st clinic tantra here run about ene wo mo e won kran ha se wo fi achimota mo na e ba wo achimota mo anim ho no fro te se de wo fro tantra here run about no wo fro bepo no kakra bia won sani fa so wo be so mo billboard kese to ho esi ho ya troso 21st clinic ene ya tro sciatica expert et wo dia ne say wo dia man 7 he ya twa run about no na be fa achimota mo anim ho te se de wo fro tantra here run about no won sani fa so ho na ena 21st clinic e wo brane en shawate anese fo ne doctor fu anim wo madwuma ebi wo tema Akosua kumasi sunya ne techima nkranza takwa de brekum go so no oboase je wo number no ne frɛ eran mo kama 0540311311 0540311311 tbm 0540311311 0540311311 21st clinic is still wo mo sciatica expert Sompa 106.5 FM Accra your client service line here wo pese wo ni ebedi dwa pese wo bo advert wo pese wo ya announcement enya fe na beka se yetena ye kese wo do me Watermelon Street a ye ben Rising Sun School no wo twa kwan aba eno ne se wo be frede wo pe bia ye de be ma wo your client service line here 053 188 6216 053 188 6216 053 188 6216 and I mean, you babedin komo afa bibia your friend understanding and answer entiasie ho. You can say understanding at the part say in a simple terms and wo ti bibia se wo ade na wo ye no wonnim adekodie enna wonnim ne ewo mu wonnim ehun hyehyeye nyina wonnim ne papa ewo mu ne bone a ewo mu ansa na saade no waye na kyese wo wonte ase enti ase nyesa wo information keke wo anasa wo nsemfo keke wo information nanso no ye fra bibi the knowing wonnim ade no wankasa eti ma wotimi hu ekwan befa so obetimi apply ade no ene ne wo beye ede afa ho eti se bible kase obi ntiase a wo pa chese nipa no wabon obetimi enya information na information wo ntiase ma me ma example obetimi akase aware aware de ne kwan wo but na wo ntia aware ase I'm telling you the fact entiase ne ye nhunumu the knowing the all round nitty gritty and net application and on your friend understanding enipa bebre
bebre ye bre ne ya mani hunu ne se ye ntene ye mabiase. So we read John chapter 2 verse 24 to 25. Was it Yesu Christo one fan who Antoni paso ever said no nim die woni pam. Nessa Yesu na one tiasie eti na wonim nie e woni pam. On say obetimi akwa asase o but na asase said the asase tiasie no woni understanding wa asase tiasie mu. Eti na betimi akwa tie sika mu obi ne abebu ade enche na nkrofo abefo asase na woni tiasie. Obetimi asidan but na woni ntiasie wo adansie mu. Eti na ekwo ba simply mo se brane ma wontiasie wo kwa efa so si dan no. Eti e kan tiasie ade na wo ba ba ye wonnim ne wo yo sa wo fadamfo wonim die ntia wo fadamfo wo wontiasie enye se bia mi hu no na ho ye me fe pa ene ma fa na damfo da bi wonim tiasie na wana ka to se fa nipa bi adamfo na ho ofe anase ne 6 pass anase wo ye 10 gram ntia wonim tiasie mi sia ne pa se do si kasa en ma pena sempa we die me ne be fadamfo wontiasie boy bia makwa ko hia ne ge bia me hia ne pa se do si kasa se do si tonwom asori me ne be ware wontiasie entiasie who all round eti dia wo ye wonnim ne wo ye enipa bebre ne masase su yenim ne ye yo I'm telling you yenim dia ye also oba beton banchi oba beton body edi enti na oba beton wonnim ya yesi yeto enti am se me ba be ye bie no but ubusa ne se banchi na himfa na be kwa kofa free kan na wo de be fa no edi beduru a kan na be je wo sei omo ton banchi e wo dwomu no omo de je sei dudu sei na wo ton e be ma wotime nya mfaso na wobetimi ede akoye ena banchi na wo de ba no wo sha ebedi na sei na wotimi aton eno na chese wonte aze eti aise obi opese wo ware wo ye bema me fanse me Akosua me wo hi se me nware vi se me de ma ware for over 20 years but ye mfa ne se me ye young girl ene me siso me pesa me ware a me pentiase wa ware ma unim ne me ye edi enti na me pesa me ware me busa me ho sa akwahyen no sa me wontia sa me edi enti na me pesa me ware edi entia I'm of age me ma me papa se me nware wonni ntia se na so oba de osisi wo ware wana ka kire wo ka so oba bia na ti me ware wanya se me ni mediane no a na betimi asiesie be ma dem edi na me se me pesa me ware no na se me pesa me ware fi se me pesa me wo se me nyini ni nyini nti mbesa me wo ntia wonni ntiasie wo ko fa ni pa bia beka wo ho ane na betena se bebo bra wo nkwa na nyina wo si woni maduane no nti na wo ko wo ko fa a whole human being our contain spirit soul and body abeka wo ho wo si ubetimi empemu agudie nti no and again wo so pesa ware no wo so wo ye concert party you na den ka sex ntia se ne nka cycle he ye majina kwan ho wo pesa se na se nka abenya bi even though sex a part of marriage no ntimi nyina sex nkwan so enware ma ne nyeye ebi se wo betimi aware oba na wo yere nyam na yaka kire ne se enam nyinsen na abani nti wontimi ne nabo so menkono edi sa abere na wontimi ne wo yere ne nabo so menkrono edi na aba se sex nti na aba ware ya doctor say akwada no baby akwada ne da no woni akwada ne kwada obenya miscarriage into wo yere no wontime ne na eti twan a e na oba no so say ye de ne to hospital for 9 months ne de nso sisi ne so akopem so obeware eti this wa ware awie this wa wo awie o wo wie nso no obafi a this a wo twan a bosome miensa ne bosome 9 ansa na wo ne nada eti eno no afi ne ekire na wo ba be twan ne sasa nti na aba ya be me na ye be ne dey ana me pe be me bia ma na hwe me okay wo pe be me bia ma na hwe nti na so obeware me eti be ma ne ba ne nadwuma ball no yesi yeyi nadi ezese no a ontime hwe wo no ene esa aware no ubegyae eti wo se nipa be aware no wo mo ntiase ntina aware na gu no won tiase ubu sansa aware ye den akura wonim obame ma flimsy values bi ne the flimsy foundational principles bi no original aware no so
wo kofa a whole human being obi a wonim no baby a wonim ne nteteye wonim abusua wo firi mu wonim na brabo fi wonim adwene wo nitiri mu wo se obeno aduane amwadi entiasie ntina me ba ne me general manager was Sompa FM Accra na toro bia me office obitimi ba ntia Akosua me be say wo fa madwuma no mabusan se na die na abetimi aye na waka no mabusan se okay ene yema me hwe senka me die nka ba bia dem betu bia now when I catch you say radio adwuma na yes specialization baby you do betu bia wo betimi wo hiam tiasie wo ba no wonim ne opese wo ye anti Akosua wo de ayi kra na me say eno na nka adwuma no ho de wo ka na nka adwuma no ho onim de wo ka enka wo ma mi ye say na me say bacho de wo ka na radio adwuma no sa na ye ma ye nya bi wo radio adwuma no mu enka radio adwuma no ho eju say ye ninti ase understanding is the mental process of comprehending, interpreting, and assigning meaning to information, concepts, or situations. Eba chonipa na oso kofa na damfo no ye kasa obi adamfo a wote ase wonim de kasa ye kasa obi adamfo a wote ase ankasa ana wojin say ye hia obi keke me ne ko hia adwumam me ne ko hia wo school ntima fa na aye kan damfo nti wote ase entiasienti na mebaye can you imagine say oba wo se oba beware bema wonnim se de mema sitie wonnim se de mema sitie etu so beware na wo ye kasa bema wote be ye kasa bema wote ase ana wo ye bema na wo so beware a wonnim se de mema sitie but oba na wo so beware no ye kasa oba wote ase ye kasa oba wote ase bema na bibusa wo ye kasa oba si ye kasa obi ye oba wote ase ye kasa obi ye bema wote ase wonnim se de mema sigene wonnim se de mema sigene wonnim ne ehia ma wonim ne ehia mema wonim sade we nyina wo so kware ye kase obi ye bema wonim ne mema sade mema sidwene wonim mema ehia de wonim ema ehia de wonim de oba na wo pe na wonim sese wonim tiase wo mu na sa wo ware a oba na bedroom rebi no obetown bema na bedroom rebi obetown wana in all thy getting get understanding Arabai will be by my office, Auntie Akosua. When you're 35 years. Maybe I worry any change. Maybe I bent me quack of fun, and I'm so okay. And Patrol Beman, dear, and wouldn't fun who young co understanding Mukakra. Wouldn't him call a brim, wouldn't him the ope, wouldn't him the ope free horse or bar. Wouldn't him say, a ma be brain says, a bem be she, I will not catch us or pewa. Wo bibi a open wonim se wo betimi a supply nti na wo ba wo etinye se bi o kan so propose wo ware wo no wo ne wo penti a wo e na o kan so be so wo hia ma bebre ba wo no so wo pe e na so baby kasa wo no wo pe wo apene so wo be ware wa bibi wo ne timu nti wo se wo no wo apene so no e bi ne timu no betimi a hye no eti wontimi nkasa woni obi kwa akobọ bra bom wo bra won hyehyem firi nipa no ho ne wo hyehyem firi wo ho wontimi nkasa woni obi kobọ bra bom wo bra wonnim de nipa no wo hyehyem firi wo ho bema no wo hyehyem bibia firi wo ho oba no wo hyehyem bibia firi wo ho oba no nim se wo bedon no wo be krokrɔ no no abɔ na konhoma bema no nim
wonim se wo baba be hwefie ho no wo die ne die ama no okasa wo nkwahyen no obi na ono oye de obeka bi aye on expect se obe argue eno na woni tirimo but woni na ntena se na mo ani nkomo ehunu ne wo pe o eno nka woni ne tena se di nkomo a ka be hu ne wo pe eno ne fa ne se entiase me pese me tiase die ntia abrantie pese o ware me pese me tiase die ntia obe ya pene so pese o ware me pese me tiase Edimido, edi entina o so pese wo ware me. Edi sa wo ye oba na se wo hia bema na bema bi se wo pese wo ware wa. Busa ne se adentina wo pese wo ware me. De all pen wo be ka kire wo. Oh, me do me pe wasem ene no achi kra no. Minim se me ware a wo betimi esime ne ma wo be hwefie ena me pese me wo betimi nso ahwe me ma ena me hia boafo. Ena me ye adwuma wo nso ye adwuma enti wo betimi du sika be ka me de ho se obeka kire wo. Eti wo musa bema we ye bema me kwa ware no mintimi nkasa me mfa me sika ma no because wo ba no wo se wudu sika ba na me so me di me sika ba ne aka bo but bia wo nso yo ba wutirimu no wo mfa wo sika ma bema eti ebede na watimi ni wi anantem but wo anhwehwe ntiase eti no ansa wudi uti akwa kwa wudam obia wo ne wo penti a wo manipa bi ba na life mu obia wo ne wo penti a wo manipa bi e ba na life mu shadenson na wo se nyankopon na yesom no kra ye ba ne nchen wonim de ye pe wonim pa se wo ba be yusu nyame wonim se wo be yusu no wonim o wonti ase wonim se woni ma ehia wodi obedi enti na aba e wonim pa wonim wo mo don no ene wo mo pa bibia free no nyame wonim wonim wo mo obetimi di wo ma ye adwuma ene wo mo nya hwe ma no onyame wonti ase enti wo so hwehwe nti ase she wo betimi e share obi wo so pe wada busan se na adenti na wo so pe madam for me pe wadam for se de wo si kasa ye me de se de wo si conduct wa affairs no me fe pa na me pese wo mu a me ba be sra wo fie ne anu aduane e bo wo se wa kan kire wo ni ma nu aduane e bo bi so kra wo so fie wo be se obi abeba ha mama nu aduane e bo na be de na wa fa nipa wo yadam for but one hwehwe ntia se o se wo kwa ba bi unse se wo kwa ba bi si ye mfa wadwuma adwuma wura na wo kasa wa fa wadwuma wo pe bi bia free wo ho eti no fa wo nye kwa esa wo hwehwe ntia se de na me be ye wa ha ete bi e appointment letter na ma wa wie no na afa ne baka che se we kan ho na so na wo ba no na wonim se enka eduru awie na nka wapom in all thy getting get understanding wo baba be sidan wo ba krao enkra ye ntonsa ase kwa wo ye penti ase ansa na ye to asase me kan se me first time me be pie wa kra na me pasase bia to no wura bi frɛ me wo se mame Akosua bra me nkyerɛ wo se de enkran mame ma won tiase won enkran asase mu e ba cho wo sika wo de betua asase ni nyina ka na wodi bi ato foundation ana na sabra because o da bi no se ne nipa na wo to asase wo no ho no tua half na fa half no to foundation se nipa na be pene so wo tua half na wo de half na asase na sa wo se wo gya to ho wo akota akra asase se wo gya to ho na brepamu no Unya sika wa ba besie no mra no obi esi dan wo so ayentiase no de ma me no bansa wan hwehwa wo yan so kwata asase no o manya asase bi no atode ato watua na wokọ wacheche mabusua no ayi asase bi wo ha busua no ye 5 ese se busua no obi a busua panyi bi ade ne nsa hya ase ese busua panyi bi ade ne nsa hya ase enti wo kwa na de bencha ne ye de be ma no ye ni sei enti ase yo e ma wo avoid the problems eti ese se obi a waye bi pen no wo kọ na nanse na wo kọ penti ase aware obi a waware pen no kọ ne nkyɛn na kọ penti ase adwuma no obi a waye bi pen no kọ ne nkyɛn na kọ penti ase business na pese wurom no obi wo mu dada ko na ko penti ase pese me ko Dubai ko fa ne ma ba me pese me ko China ko fa ne ma ba wo obi a wakọ China ba ko busa ne se China ko ne ye ko ne sai eti so obi di usika bedwane Dubai ko ne ye ko ne sai ni pa no be mu ohun se hwe
China would do airport to say, ni say, wo pentiasie and son of business would do one quackudum. Yakum what they pentiasio. I'll be at the store, non so quack store nibi. Will be a tontade, no so tombi. A yako, and maybe not me person tontade. And I'm a call Lady Bia or Fanny Emma, if you're American, UK, but I'm calling Chen say, Mammy Kobusan say, and Tadin a tono, and Faso Muana, or Mammy, details kakra. Eti me koyena me say no so na me say kwan ben wo faso de ne man from US ni UK di bedru Ghana e na okeka ho asa na me say bedru no wo yi nso a otua sai e na o bedru nso a na wo kye yetimi tododo sai e na o kyerkyere me na me say nti onya mfaso sai e na nkwada na wo mo hwe shop ho ma wo no otua wo mo kasai e na electricity bill nso eye sai e na water bill nso eye sai e na store na wo gye ye no nso no sen wo gye ye for how many lease no ye the man say ye the renting for how many years at here for church me mu wie no and am say business we menye jaja boutique ni mimi wuti ankoye ye no ankonya akwada papa kro besa wia waka ho wankonya akwada papa bi amana metena boutique na no amawa obesa wia wo mejiji details ni nyina me betena se me bu ho akonta nam se da bi boutique adwuma nse me ya mintimi ntena no anasa se me babi nkotena ho mame a mintimi me yenti majai ena menya another alternative business bi no de na me hu nkom me moka bia na me de kakra ko wura mu. In all thy getting, get understanding. Wouldn't say nyame kwa yesum ni oh esa say wo hwehwe no na wo tenase o obi so nyame de wontimi ntenase wona ka che o say I give wisdom to the wise and I give understanding to the discerning. Obi o say the throne is based on understanding. What are you talking about? What are you saying? Onyame na apasa wone ne nante no say yes wo ye kristoni no o kristoni a woni ntiase wo bre o adifo atrofo beji usika adifi se woni ntiase Wosu abaye Kristo ni yeka so abaye Kristo ni na ya abode foforo kora no ase kire ne sai eno kora yese wa ya abode foforo no ebusa za maame yese wa ya abode foforo ase kire ne sai se me de mafa Yesu ena de eno ano no eti abode foforo na wa baye no eniema papa be ne wom challenges be ne wom eniema be ne sesa wo to twene ene niema bi wo sesa wo fa eye den ya ebisa wonim so wa ya abode foforo no enye only physical esanso ye spiritual eti kwa be na ye fa so ebo Kristo soma bra bono entiase na wo hia okay ne wo ye Kristo ni a wo sore na opa bia ese wo ni nyame kasa ese se wo sua nyame asem ewo ese se wo ye fasting ese se wo kwa asore ese o se ma ye nya ye hu nhyiemu ese wo ye adoye ese se wo di utia tight anasa offense ese wo so seed ne nyina eye entiase o bebre ni entiase enti hwe wo mo na musa wo mo hu nyame ye ni monyam na no kofa sachet water ba ye topa me pacho maame na wo bie sachet water shop no kono ho maame ayi me menti area ha me wa chire pa na nsuo business yi me pese me ye bio na etisen ayi wo fa na sen wo de sen ne to so na wo twe etimi tododo sen entiase yesi ye to no akwose sa agum enko wiase ne wo di shop ni musika nyina ye mra ne nsuo ni bi ni ho. In all thy getting, get understanding. Ready, Juma, manage home pa. Said Akosua go Aboagye sika news. Ye me dem pese me can news be any problem. Na mom hwehwe ntiase. Na me ma hunu say eye brofo na ye di kochi no. Mem wo hu say eye brofo ene ye di kochi no. Na script ne ye de ma ye ne ntro no wo chi o. Eye brofo nti sa wote sa me kasa wo radio so a script na ekuta me no advert ya me be ye se biti se just hot kenkene perfect baby diapers ne 21st clinic ne ade ne nyina ya tro no brofo e na me di kochi eti pentiase eti nyesa adwuma de ye me fekekenti mo fa script ne ma me ye ntro ne chi no abekenkan eye brofo e na wo de kɔ akankasem eye ntiase wodofo eti se oba peso o ware a wonim say ye beman wo kware no eti obebusa no say emema say na mema tie
na die na mema ehwehwe de free e man chen bema bia nso ye different bema na mehye ma memusa ne se die na wo hwehwe free me ho obeka che so obapa me die me pasumdue me mpe kasakasa tintin bia. I want peace in my home. Me mpe oba wo ye namfosem mempe oye namfosem mempe obem wo hunie opa free wo mempe oba wo mu ade mempe oba okasa basabasa mempe oba ne kasa debt se Abigail da woni oba no so tena se wo be ma no so be hu se de na oba ne pe me de me pe be ma oba krokro me mpese mi krokro me no ma metimu ye me de mempe be ma wo ye masam ne namfosam mempe be ma wo no monsa mempe be ma wo boko shibra mempe be ma wo ye kwadwefo mempe be ma wo pa adwuma mempe be ma obetimi ne ma wo 10 oba bitimi mempe be ma obetimi ne ma wo 10 me pese me wo 10 na be ma na ka me so pese me wo 2 in all thy get understanding oba no so pese wo 10 be ma no so oba wo 2 ate bia be ma no so opem kwada 10 oba no so betimi ya wo 3 pe but nka ye tena se ne ye di ye hu nkomo a enka ntiase betimi ya ye adwuma etinya afa ya yaware ya wie ne na awo no eba be ye ntokwa wo fie ho yetna se wo ye made na se mempa me fradwuma ba memoso yada no ahomache no ne wanyane me na de me ye ya wo mpe no waka ahomache de wo ka ebekoma dwunum ebekoma komam eye ntiase edi ekura na ma ehwehwe free emema ho generally ema pakrokro ema pewodo oba bia pese o feel secure e woni fie oba bia mpa ni anan oba bia ne wo pe bema wo ye adwamabofo o ya adultery ne wo side chick wo oba bia mpesa bema bia nso mpa oba wo muade ne wonim kasa oba wo ntimi hwe fie oba wo ye fi oba wo ye namfosem but bema bia ye different oba bia nso ye different eti wodie na wahia no pentiase free ne ho edie ne wo hwehwe free wo ho eti ye wo general knowledge and ye wo specific knowledge and I say wo general revelation and ye wo specific revelation. General knowledge ni se bema bia pe oba wo bu ade bema bia pe oba wonim kasa bema bia pe oba wonim aduane no wotimi hwe fie yie oba bia pe bema wo ma ne nya na wo fie ho oba bia pe bema obedi no kro obedo no obekrokro no obepampa no oba bia pe ne saa nemomu no oba bia ne bema bia wo ye specific no wo ye unique or wo unique niema bia na nije ho etia no hwehwe ntiase de afri ne nchen maame no akwatena ne shop ano no pentiase menka se ne wo sori ye na ekomodew enu nti gari na wo ho no wafa ena de esikyire gum ne wadie ebi ono no ne niema na wo ton no mpese wo beyi bi adi pentiase ma me pa cho se bia ye beto ade kakra metimi ye bi ato aduane adi ana obeka cho se de bi menyi bi nto aduane ni me ba me ameto aduane abrew entiase ma wutimi nya asomdwe wa abrabom de entia sakasaka bebre sisi wo relationship ni abrabom ne se ye ne nipa bia kwa nante ana nipa ne yente wo mase ene wo so nte yase ye kwaye adwuma wo ba bia de nipa ne hwe ani mu no mintimi nye ma no woni nipa bia ko dating relationship mo de wo hwehwe afiri ho no wontimi nye adenti na wo pe nukredi afiri be ma wo ye trofo nchen adenti na wo pe nukredi afiri wo ba wo ye trofo nchen aden na wo pe adwumaden afiri be ma wo ye kwadwofo nchen aden na wo pe adwumaden afiri wo ba wo ye kwadwofo nchen aden na wo pa honidie afiri be ma wo ye fi nchen aden na wo pa honidie afiri wo ba wo ye fi nchen wonni ntiase ntia nanka wo hye nipa na se hu se ne wo pe no obetimi supply ama wana obetimi anase wo ntimi ntiase timi boan yen em ye kɔ baabia eye na baabia ye mpe no so na ye firi ho ntiase me ye timi choose adwuma ye gidi se
se beboye ene adwuma emoye entiase me yetimi hu ni pesa se ye fa nadamfo ene ni pa ni kwanse ye fa nadamfo entiase me yetimi hu se nyame amene ne nam yi ade a wompe eye bone wompe konkonsa wompe nantintwitwa etintiase ne timi boa me ma me hu kwan a mefa so ne nyame ya nante ne meyi bone ade afiri makwan entiase ma me hu se me sore no pa anya se me sore ya na me kɔ ese me ni nyame kasa ansa na mapie eye entiase wa abrabo ma me hu se me ye hia ni ba baabi me firi no me nan ni bi meja ni bi me asam tumi sesia me nya obi ama ne mmoa me timi nya sika me ni nyina me de kakra eto ho for me da ache eye entiase na ama mahunu ba me ni entiase a edie na wabɔ wadwene pɔsɛ wo kwa akoya wo nhwehwɛ mu entiase nyamesom na wo som no yɛse wo ye kristo ni nti wo tiase ni onyame asɛm na ya wo kenkan wo tiase ni empaibo na wo se wo bɔ no empaibo no wo tiase de adwuma na wo se wo du sika kɔ wuram no wo tiase de relationship ni adamfo na pɛsɛ wo fa no wo tiase de ɛna me di ntiase mu ni me die na bere wo me ba bebie phone lines na wabam wo radio counselor Akosua Aboagye matena se sa wo fa bibi mu na wo hia futuo ni akwankyera wo betimi afrɛ me se metena se a Reverend Professor Joseph Osafodu ne honhom tamachi ena nyame won konkron the Holy Spirit of God nso wotemi mu etimene ne mienu ye behun kwa ye befa so a ye beboa wa no payi ebra wo hia futu anasa kwankyere e wo wabra bom ede na wo famu a etiti wo your radio counselor ma fa me seat anopayi e wo Sompa 106.5 FM akra me the message na ma wawie afa me ba betie wo problem no ye wo fa me bia na ya fofie dai me the numbers ni tuja wo befre e bia anti Akosua my radio counselor we na me famu ede na menye me ne hon konkron ye beboa wa no payi numbers amedi ye adwuma no eye 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065 and ya for fear day your radio counselor Akosua Aboagye matena se bibi na wo fam wo hia futua na wafre na meboa wo ha na meso me ne wakasa na bibia nso etimi akoso wano ede amaye kama pa ye na me bana mafade wodi kan kra awo wahoma no so na me ne no akasa na bibia akoye kama pa ede amaye. Hello mama, good morning me pacho mini abe na meshiani Tekajo uni afi so shiri me kata free tema community one mate papa maminti wo Sompa Rhapsody so na pay ono pacho yemusin dem yomunite meni obadi tuna kakra na anche na oye good mama pa anche bia na me ware no nti before atane be ware na owo nima bia na nye bene kasa ya ma ne tia te obeye but ye no o sai dan su gobi su di kakra e di kire me mama wo da suban be na wo da di kire wo mama pacho suban ni e enfantoa baba ne da ho okay enfantoa baba ne tiwo okay pacho ye ni temna blawo o yamai okay the mechanic se won say se wo ware obi a wo ware nipa no ne tete kwasem wo ware nipa no ne ye no ho eye ene ne enye nyina pacho wate ase enti oye obi a wode ne matoto basa wode ne matoto basa me fan say over 20 years enye wo be ware wo no anu wagya ne matoto basa no dise onya ne ho abotre na ya ekwan ye fa so ekasa no na ya na awarefo bebre ya na ye ni Same fan say wo yire de ade to baabi a wo mpa nyes ade na ade to no menka njo se me fan to a da bi esa na wo manipa na so ayeden na emom no ese wo hu wo yire ekwan a ofa so a wo kasa ekɔ ne tirim na ekɔ na dwenem obaabi apa akorokoro obaabi apepampren enti wo hu niam ba ko bi wo no ho a wo mpe enye kasa tenten ne timi toponko sene oba ne pe no me fan se niam bi a wo hia se wotimi yema no ema na ni gia na so wotimi sa ware na wo mu no ne ho tono a
Eyemrema no se wo ka bibia che no obefa fi se de wo yema no no ompese obehwere me pase what ase se uma oba bibia wo pa se wo pa bi wo no ho a ompa wo ka kire na otimi gyan tem fi se onim se wansesa ade na opa na wo de ma no no ebebo no na emom no so oba ne de wo to scale so a wo a odi wo gina hoyi yi wo hu ade papa bia na se bia eyi eniema ehia na ehia no eniema kra ma na nije wo mfa ho eni ade nti wo no kra no se ade bi ha na se wo ka kire ne se wonya ya enhya da nya hwe because ha wo kra na ha no ade ne ha wo no kra na ha no but obaby wo ha ha ne se obe ha wo efi se de wusini ne tie odo eni ahofama ne abotra wo wo ne ho no ompese obehwere sa ade no etubo se wo hokro timika so mido mate wo de mejai wate ma me break akra mejai enti nya ne ho abotre de edi kan na make sure so se won kan wo atiatiam won kan ma ne nyete se de se bi wagimi won kan no ma ne nyete se wo ma ne fili basa dabi fa odo kwan so ka na etore bi kura no a won no waware wo yere wonim se de ositie wonim ade a wo kan ma wo kan na nige wo yema na nige no na wo de afa ho na afa wo de de ehia no na wo de asoso ebetimi aboa na emo mesew nya ne ho abotre ma me why Mampa choma dasi mate mesme dasi nyamba me dasi 0260196064 and 0260196065 I have Sompa Rhapsody, your radio counselor. Ma take me seat. Hello. Hello. Me pancho me nua ba na me hia ni ma radio no nko from mami. Sister Akosua, ebe yanka dum radio no ma me kra na mate o kasa ni. Ampacho madum. Ampacho mami nti. Aha, me pacho ano ko pa. Na recently still na mete feedback. Anya mi dum no. Mate yanko ba. Pacho recent that the change me bia me no wo. Na after ya wo no. You say you dia wo from me bi ho. E de chete. Say ya di bi course. Na me who catch and adi be do ayeko. Why you so free na de ba. No, but not to say that you make them. Not to your mama, but all the complaint again. You catch the just the human cat. Now, so me kaya one. Akosua, me say, I said, you will be experience. I cannot think the business experience that thing. Not so bad, look at the next. It is a say, they are making. Dear metinim ni say bema bia ewo ego and pride. Memfa ni say ye can say ego a che say o pese wo yedni o pese wo ye mema dodo no a eye mema bebre mese o mema kakra bi na wa ho brase a o mutie futuo ye kakra bi nye o munyina ena mema bebre so o mo learning from experience o ya ade na wo ka kire no a ontie gise ono akwaya apem ansa na wosua bibia frim enti komo na meni wudi na mema se wo bema na wakwakwo hia no no o ye bema o learning from only experience e ba cho what yase aha o learning from only experience it is a bema bi sa pesa woni ne tena ono kopem so obekwakwaya ade no na wakwakopem na wosua ade frim no emfa woni de ne maame ne papa na yere beka ontie enti no man ha ho was side no etore bi so na ye niema mienu ekwan a wo fa so ka no no ohun se emema eyete se ye pampa wo mo de gi ade eti se yemfa no se wo pese wo kunu utu no fu obibi wonye se wo ko ye na odo sade we de menye ne se da bi ye wo kwan fa so ye no wonu ne tena sia emema ye very ye friend transactional ye kan transactional o pese wo hu mfa so de bebe free mu aba eti wonu ne tena sia wo fa free me fa nse medo me pe wasem pa wo na me do pa na mpese wo die mane hu se wo dwene ne ho mane hu se wo de appreciation bi na eba na wo wi a wo de ato so na mmom ayi a wo kwa akoye die nka mesere se enka wo hwa ha enka sa hammo ne mo wo de magyan ama wo de wo giri se wo ya ebeboa bia no meta wo chi
wo kasa from sa angle no obefa wo de no na mom say wo ye wadwen say wo pesa wo hye no be ma bie no wo pesa wo ba control no wo pesa wo hye no e ma no ye de wo pa onye e tele bi kra wo pesa wo hye no nti wo be ye kra mpo e de approve a kire wo say wo ma wo kwa ma wo hye no nso enti say wo ye be ma wo learning from experience a e say wo ye kra do say wo be gya no amana kopem no obesua bibia afrim na wo ankasa wo benya ahohyeso ayi wani kakra ana de etoso mienu biem se wo bibi na opese wo ya enye kasa gidigidi ye de kasa de any from abasobo ena ye de ababa besiso eti wo ankasa wo ani mienu nyina na hwe se de ositie no oye obi a wo gise wakopem ansa na wasua bibia afrim no se beboa wo enya aware yi die enye badin bebre wo study ni pana na wakwako hu yi wo hyena se onye emmoa enya de obetimi agina no ebema ne kwan amana kopem aba na wasan fa wade ye saade a ne ne no amana pa baabi afa why meso me takakra me kanka hono se anka oye bebre yo fun bebre so responsible of ba me saade no me so yansan boni enti no enti say da bia ukoto situation bi mo ye we ne ye wono ho na eye no eye mo sin de ye wono ho ayenye eti se de ye wono ho na eye ne fa no na gitum se be ma na ho se meka se ye pentiase se me ho se de mi kun we wositie onye obi a wutu no fo a obefa giso akopem ansa eti me ye okay with it so what you say me okay entinya afa na de be kasa jano manenye eya obi wo ha e be take time there but he will get to the bedroom rebi no wo ha ono abefro say ade a mekwa ye wudwene ho say because what test ba ko mienu ahu say de obeka bi ye no kore eti esese wo jano for now ma wo pa adwuma wo hwefie na wo bomoden wo pampa nipa no saa ne mra ye na ye se wo mpa futuo no ese wutimi yi wani wo ho wo yi wani wo ho a wo be ye okay Mate, meso medase, nyamisha bebre. Memfa de waba hele. Hello, good morning. Good morning, me pacho mini abene meshiani. Meso me Abigail me kasafia esama. Yo, Abigail, mamintie wanope. Pacho me de me se me ema bi. Bye. Eso onye ejuma ope ejuma. Obeni ni ye ejuma. Ablabo me no say oyade na me won say ono no be feel dey on feel so that make me aka tell say at least me ka say the wajuma bi won na be say me yen kata fa me ejuma me at least ana pa kon e to say na me so e me ko ejuma na te eni bi yare obaka say you obaka ndin so kan koto ejo etu wa on friendly so so ya in what thing 3 days for this on friendly etini ni hu say on one impete ni ni ndai me pacho neju adwuma ben no ye o to ade okofa ne ma wo kanta na wa ye de amanko fo no ma ton no mu diskanaba se wo hye ne ma papa e won ne ho ene se wonye obi a ofre onye the calling type me fan say onye obi a ofre onfre wo se wo obi ofre fre nkrofo na mo wo na wo mfre wana ana wo sha sa na ote wonye obi a opa frefre wo se obi wo ho a wo no wo mfre but obefrefre obi a sa na wo hu na na se wo hu se eye wo mom na wo mfre wo but ofre obi a ne de ne te say me friend me ne kasa so nya wo ye no me ne nje obeka so what obepa me chop obeka ade tia obeka me tu we no anu no yeah enti onye used to onye used to ye ko oni obi kasa enti wontimi mama hu se wo ye obi a hu se obi wa ono obi kasa kra bi a business na wo ye so what you say ebi obi a oni ne ye business but nka wo maami hu se wo ye obi a wotimi frefre nkrofo na omo sere na ono omu di agroba wo mom na wo mfra wo di a na ye hu se bia pen wo mpew eti na chese wonye the calling type onye obi opa fra enti ese wonya na ho abotre wo sa side no gise bia wo hu se bia oni suban wo ye masem wo nonnom nsa wo ye kwadwofo ene ade no but se onye the calling type na ye bibia betimi manage ekwa betimi manage ni se de bia meka se maya na babia ye tumi won ye na ye nim
eya na ye adwin se hu bibi na nya ase hu bibi anya no akọ straight na wo ka ye nye ne saa ye wo kwan fa so ne be makasa wo da che me kire wa ha ye wo kwan asa wo pese be ma ye ade ma wo a ene me brani so ntimi nye utimi efa so ejire wa ade eye kasa enye gidigidi enye nhye enye so pese wo manipulating enye so wo muna wanim enye se ne wo so frame ya memfa saa de it does not work with men and work it that should be I will teach about that but so woman na hu no na wo se saa na wote wonye obi a wo frefre no ese wonya na ho abotre wo saa side no menya relationship no because of call no nko a the men two relationship na nto ntwene because wo your ba wo asum ye wo de a wo pese de bia ye frɛ wo saa na se ye frɛ wo saa na se bia wo de no nko a na e kyerɛ se be ma do wana so wo no da bi wontimi mfa call nko a and decide se be ma do wana so wo no enya no nko a na decide eye ne nyuma eye se de o si treat you sa wo yare a o hye wo sei ade bi hia wo a wo ye ne sei eno ye more important than say be of obi wo betimi afrefro bebre but wo yare sesi akora wo mfiu obetimi afre wo bebre eso ade ehia wo kora ehia no eti ya ye nhwe ne ma na mu odu no mo dan se e begina konko a e di awreti bema anase e di bewe no why okay madam me da sinyame enhira obi aba hello Answer kutia. Yes, Obapa. Good morning, Pato Hoy. Nyami adom na unso e. So, medindi Akosua because I feel dokawa. Akosua mami tie wana pay. Pato ni show pao wasa maodia no. The last time me share na me kase income me percent kama no kasaba me sendi umrati. Na wo sanka kan ne sanwo sendi message ba me sendi e ba man tonka me pacho me reply eyi unse nipa ne doso enti me hyehye obi ade enti ebi mo ha mutimi ba office me mo mu date na o ma ba na me no se nipa na wa akra hanko ade a ebi won so me pet time na ma free aha enti wo wi a send face ha na ye ni nkomo nyame ya adom a adwoada ebo adwoada ebo 10:30 a bra office why enti bra Watermelon Street ya wodome ye ben Rising Sun School no enti wo de me no appointment me pacho wo a wutie me ne woni appointment amemma me pacho me nua ba ya wo kasa me hu sa wa send me message ato aso mpre no enti pacho adwoada 10:30 bra office be shia me ni nkomo why Mate, me da sinyame nhira obebre me mfa ne wa ba hello Akosua. Yes Anapa Yakupon on shroud. Amen Any other day in my power, Magana. Amen Akosua, in Tiasa ma okano. Did you be a slave for in Akaya? Remember be more, hoye mabim kofa. Example, they say, hey, dear, we are bar. Valentine. Do so, wouldn't it be? And then the day they will wish you know. And now the whole torture. That's what my prayer or no, do the Anusua or near Mausa. Ama The house that they may hire the play. Me, I mean, you can say a hammy pa. The occasion day. Me to me, Fred Bemano, and I wish you, and I say. I do many things or yes, I type Nipana or yes, I am. I need to know how it say. Yes, you know, if I done it, I will be more okay. I can mother do also. Oh, I mean, you will very last up, and I mean, you wouldn't wallet. Not I didn't mean young through what. Peter, I am a real. I no cre, I no cre, I am a real. And no cre, Mamma then. Mate, I no crepa say. Wako phobia, dear mo ni gieno. Oso wontimi nyema wo ade am woni gi wontimi nyema wo e ya tete kase pa memfa minue hello Communicating. Yes Good morning bemena Abombo kode nyame adumo e da Yakupon aso entiasia sama wo ken unse e bi na wo kan ye me sole anopa. That's the meaning. No be disame asem. That's the new fee now. Me see a fear me say. Me tie racially impaired. Me see a fear me say. Me produce you.
Obi produce it, but I can't produce. Menti afia ne say like even if a bibia from poor and I'm sending to me menti me canto. That is a metiona me now they and Sambia and Cheddar High and the Cassie will be because me maswaya she amasolia no party to me normally me solia no party to sana again one and abedjene ai e po area be yetemu be 11 ko to mo sana ma agin no say na me be 100% aso 98 and 97 na me maswaya she again that 100% no kwabra ni afre me a Mwebe bufu o madafu nini wone say Mr. Beautiful befie. Ofre wa. In fact, your radio presenter be adamfo. Radio presenter ne ye penasam pa. O akuma panso nkanka ye visually impaired say. Yes, o akuma pa ya ho pa. Bre ifre wa o nyo obi eni na tem. Kasa good presenter no pay asem no. Okay. Onu and obesu panedi na tem. Now can't them and I say starting my mona man yamposa make a corner. You see a nickname. I wanna make a casino. And the name is in was Edward or Passy. I don't know, sir. What you to once in Tiano Pamela for Cobia? Oh, also this Oloma of Rewa no problem to me about my game being about. And yes, I know of Wafa. And the name is in was no passing at the beginning at 100%. Etu di engineer bi ba ana assembly ehun hia ba wa hwe kwa megumu afrafo no yeti ehun asisa na ebeboa contact eboa ya ma ogun kofu no kra ko ya die bi na se ebia abaya ma ne eba na se ye chiu ne ye bi sa o fe aden na we sa di we ya wa be ka kire en se I don't know what came over me. And I mean, in the abam is one, yes, sir. Mate, mini abema me da sepa, ubi sujina sume manemra. Hello. 0260 196064. Mamu ejina swache facha me. 0260 196064. Ena 0260 196065. Hello. Kafra. 0260 196065. Hello. Hello, Mama. Good morning. Good morning. Me bacho mini abema ben meshiani. Bacho ni abema from Ohene Ata. Yo, me bacho ma minti yo. Na. Unkomo no ya unkomo de. Me wo isle go na American house. Ba besan kaya me no en kaso off me bacho pa. Okay. Because we are brought us me patrol mate. Me de your client service line. Car crowd function common Nippon, Motivo. Omunti me. Kufobi, at the unread Gugu baby. Your football park, you have schools like a city or Hana on a company in Alabama. Obakufo, Edre and Real West at the fair football park. Monco for Domino Mufi of the ball away and shower. Obakufobi enti ndipatom ya kasa mate me de betu me de number ne betu dwana wa frɛ kama pa mate me da se ye be ye ho adwuma sɛ obakufobi ama nsan nyina ebra sompa ye ntena ho emasade no enkoso da biara da. Hello. Kafra 0260 196064 ena 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Hello. Me bacho mini abe ne meshiana no pay. Bacho your friend ya Aboagye. Yo, yeah. Na me dey ma Taifa, there's Kasawata. Na me dey ma Kasawata. Okay. Mate ma minti wa no pay. Yo mama na me sure all those time they were in it na program was at the but maybe American said the man mo kana e wom but mama this is just to show body na also to the body and show bu
perfect. But you know, you tried, you're nice, you should not be free of me. And I say, you share it in America. But the war, Mama, what will count you? No, one may come out to say, you're all coming, and you're right, so Casa. I was on no war, no air and egg. But the oil on there. Mama, I'm sure with now, you know, every day. Or back on only this year. Like a minute program here, would you say? Sometimes I have the number can. I won't see you. You know, man, I'm a friend. Every day, Pomoka can be a nobody sad so much in Kameka. Especially, Bakuka in your face, or Tunukuno of far. Yeah. Wakopin and son when you said you're making nobody can tell. But I'm not. You have a feeling in your man, you won't say or bad eye or banning up. And Yano crack, or bad dear, Debbie Amekase. We are Bema, so who say, Unim baby, I will call Unim Wabra bo, and tea, a no problem, no, Mamma, no problem, they say. We shall bana, we see Sinuni here, Dana on any bedano. It wouldn't not dare we and Ansan or Babashanajini, and none of them how bremo. Nanka ubenya botre ne nkomodie mu ankasa bi onim nyansa anka obehu enko agimi anka obehu but mo problem ne say ne titru mema ayi ebi ne fie afia wa sha brabo ase no akono no asa akono no na hian etu hia oba no pe ekwan ne nofo ne mpoku ano ne to no ene da wo ne obeba beda no e na hian wona na da wie ne wo se sa bio sa bia fe de se wo ben se wagimi ana obe haw but ohuakom ebi kura wudi sika ama no ebi kura wakwaya abortion ebi kura wababetena wo so eti afede ujana mana yedai but nka bema de wuhia wo ba anya se wusisi mu dade na hia wo wo be se wo hu adwene se oba wei me fa na oba boa me ana so wo moa me ba bia me kono me hese na nakwadwuro yi se de ne kasa kura anya ya enye oba wei na me pese wo ye me ma papa oye me mama me sorry enye oba wei na me pese eye me mama me ba mo no de ehiamu no ye musisi mu nko asa wo be ba betwie wo pe ba bi ehie bibi egu eti wa hie egu awie no afa na wo be hesuban ba sa bre no wo ba no kra wasesa na nema ba betena wo so enti wo no usuro se wo kogya no kra bia no akobo udua ebia no akwakodome wo eti eye moa na mokofa sa wo hawo ne ba e ma de ye wo ma nyansafo pa ye wo ma wo ma ni da ho ye ma wo ma wo pa adwuma ye wo ma but ebia sa oba no wo kohyia no a na bia woni ni di nkomo no kase woni won nape na hawo be ma bi wo hawo hia oba no kase obda bi bra na me mra fie no meda sai na hawo ende one na wagya no wo ko hia de ne na wunya no no a wo de ne kɔhye da mu a wo bebu pa de pe wo se eye wo ye wo no so wo kwadwefo nti ne won pɛ bra bi abo no no won so apɛ asesa na niema no de aba betena wo so eti sa wo ye be ma na wo pɔ ba papa memma wo be ma na esinsen wani mu no eni wani mu kane ese se wo make sure se oba no a wo pese wo de wo be ma kono ho no wo ye oba na dwene mu da ho wo ye oba wo ne bobre yeyi aye oba wo beboa wo onyame kan se wo bebo oboafo wankase ayi obebo oba wo so oba boafo enti nyame kura nim se be ma bia wo hia moa enti mo mema no mokosesa burden na beto mo ho so enam se de sense wani mu na ama ni di kan wa ama watenka no a ne wakono no a wo be jemu no na hia wo but bema de ade sese eba wutimu hia oba me pe oba wo ye boafo eti se wunya hia no na wo hwa na brabo ene ne ye ene se de osie no wonya boafo a na wape oba bi afa na emom se wunim na wo ma watenka obema na sense wani mu ni di kan say woni ne beda na wo be satisfy na nufo na ye wo fe ne to na ye wo fe na nim na ye wo fe ne nyi na ye wo fe a woni ne da wie na wasesa na niam aba betena wo nchen afa de enkoyie usuro se wo begya no efi se wonim se wo kogya no wan hwa na wakobo odua na so akwakodome wo eti eno ne mama ne hunu eno na akofo hawo e de abra ne ma de papa de bebre wo ho pa meso me da se nyame nhyira eye 0260 196064 ena 0260 196065 0260 196064 ena 0260 196065 hello. Yes, good morning. Good morning. Me bacho mini obema ben meshiani. Me bacho ofo nkaya. Over mami tie wo.
I mean you. Pacho, Mate, me the client service line be to Jana Wafre. Why? Okay, Mate me da sepa. Hello. Hello, good morning. Good morning, me Pacho Ababa and Meshiani, Miniaba. Chair from your Hinewa. You or Hinewa, Mamint you. Okay, I shall move. Many do so, how call our mamma. No. Many damn home because I turn our own tear. Or no casa. Obian can be. Kide be can be. Me dear last week, Namakwa was. Make one of Simira and can't show you. Uncle, your corner radis and English. Which is through the Bona. Malcolm, you can't change you. Made a warm parcel. I'm some baby DNC. Kakan almost you, me who ye. Into no mammy forced by Naja. Made the hour. Nina, Miss Mira and can't show you. See you, or see you. No, one other mammy after me. My sister who could say, the second account. It's I'm a mom tired mom. Now, why? No prayer, yeah. Young go, mom, the sick car come, I said, I'm a way. It's young, remember the sword thing. No crack. I'm me to me, so good. There be men soon, there be him. I am Mr. Mano, say, oh, worry, Bemma, now who said you sit here. I didn't Yankopon Boama who said the Bemma city, I was soon. Now sooner we soon and the best sanana. Who dear, oh, a man miss some muntie pa. What worry Bemma? One who said you will sit here. Okay, to be crusade or tear. When you be or tuna nanareka, what can some of Becca? Metuno for the otiano tea, okay, any a quamben and mefaswa, menene betana. Mekunu yo be a yentuno for, okay, eti on pet. Na mesumenka ono ogiri se onim nyansa bia wo no nko ani tirim obi antu ne fo okay say no tie okay nti kwan ba na mefa so amene ne betena okay mikunu wo ye namfosem opie omantem okay dia na meye na wote wona wo tete ne meba cho problem na solve mu dia hia en solve she wo mom na wo benya hypertension aba be wu agya ne ho aba wu agya wo ma ho enti bema de wo hu ni suban a ye hu ni suban se mi hu ni suban ma betena ho asu mi hu ni suban ma hyehye kwan a mefa so ne natena sa na ye no mi hu ni suban na me hu kwan mefa so ne natena se oba nyansani na se me etena ho no masu na wusu na me tete na me da ho na ka che sa tete etimi sesan bema ho na ka che sa tete esesan bema anase nagging and complaining esesan bema atete se me tete misu ensesa bema u complaining a wona age no ensesa bema no wonya akwada de wo ye ne nya wonim se de wo ye ne nye ensesa efira komam ene nyame enti se nipa no ono ye sa de na anya na jesu obesesa wo besu amagala wa ye ma wo na be wu agya wo ma ho ba cho so ate ase eti ja isu no se wo hunu suban wonim ne obeka kire no ena wonim ne wo nka kire no wonim se mikuru de me ka asam kire na obi a bete because you know ne be kasa osmabre ahimachi osmeliku they say to say obi miwu obi na dafu kra bon kombo eti minim asetena ye teno kra ni ntimi hu di amede be man Bibia be kama why mo abamu why Mate me da se me fa 0260196064 na 0260196065 hello me pa cho me ni abema ben me shiani I'm your cousin Pacho. Good morning, sir. Pacho, na ifo so free. I'm Pacho, your family Eric. Me free not Legon. Yo, Eric, Pacho, ma minti you. I'm your cousin. Be say me bon abaso pa. Wo me po me sompa ejuma fu nyina. Yeah, that's it. Yeah, o bu ejuma kasa. Nyame shrawo no ma kwantente no ma apobode. We submission be answered at the last two calls in our family issue. If the choir first why no, any man is share. The man need to says Simudena and we any a coton sounds so shame. They are some the same echo nipa
Ade ameme ya ansa na me hu se enu na ye ne fom so no na ka to ne bo atia my ye man na me hu se enu ni the forbidden fruit man yakopon kan wo garden of Eden no my ye that is sex after marriage before marriage no is what I have always said that it is the foundation for a lot of divorce. I have always argued that if you want to see where divorce is coming from, it is the very canker is from marriage, from sex before marriage. And me idea it be na papa me say ube ekoho no pa asem say na okai wo ku say put you na say na okai no 100%. It is what is really destroying a lot of that is the very foundation. Say you sure bana yenini ye yadina or ye denon aba wa na me go be. We don't go and look for purpose and what the essence of marriage is, and then we discuss now. What I don't know how to rate it, but nyame shraw. Oh, shraw so. But every line is never say we shall be mame. Na third party syndrome involvement in marriage. Okay. Where you marry and mother-in-law, father-in-law, sisters of the husband or family of the woman, they are involving themselves in your marriage affairs. It's something you also haven't talked about. The third party syndrome, friends, family members, but and doing common why? Me pacho mate dachi e bedi ho nkomo pa e fa third party fo a ye mo kwan mo be wurawura wariem da bia me ka se Adam and Eve mo garden of Eden ho no no mo tia sumdwem until third party ne e friend serpent no obewura ho be kasae omo miedu na nko mo ti odom until the third party no a wo ye snake no obaye no eno ene ewiase nyina ye fombo. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacho ni e fra wo say Patrick, I'm well, but me ka shash na ma. Oba pa mami ti o. Pacho, ne mi say some mami ti. Pacho na so no ka indi na so no ata na so ma. Me that's it. Pacho me ne be ma de na ti ba wanya ware ni. Like over hello. Say there now on me share on women or cousin for her. Now I'm bound to into a man and I'm meaning tonight. Into the meaning tonight, there's a 1 year for 2 years. I'm coming to say on your back before. It's an agent or near or bad or ban enemy the point of financial. But me, waiting as the man still out on the chin. Come on, with the Dana needs to make the kiss home for 20 so the man didn't keep out. It's another some not on the tank and I'm living but on you see on me like an enjoy. But still, I'm not so bad like I am at the same. Okay, it's in patrol. Okay, Mami Musao, Bemana or so on person who be giant. And now, woo no dear na woope. Beman de watch sana dreams so no person who be about woo or banner woo teamino, woo dear na woope. So Beman de was so no person who be jay, but who show situation na wakako tomuna woo a dear na woope. Because me person would send me the open ama much so and so a woman, a dear na woope. But the first example, Beman, like the way no limit but because of urbanity. Na adentina oba foforo na okache wo so wo yire no adentina wo pene so ene ne nante ye ani penasem ba sa wo penasem a wo ye obidie nti adentina wanja na mananko because one person obey the reason why one person obey reason why ni home ebe breaki one person obey the reason why na yire ene obeba ba be kontokwa one person obey the reason why odu obey prayer point adome wo one person obey sa nti ade bi wo ho a ewiase nye de wo pe bia na ye ma wo ana wonim sa ade bi wo ha wo pe but na nye ma wo ebe edu be ko wo mu ntem ebe se wo ntem wo be twa saboni bi ato wa ma wo ho nti nye de wo pe bia na wonya ene nye de wo pe bia nso na ye ma wo
me advice wo baby say obi kunu be catch ne say because me oba obi de bi me enya me de obi say wotuwe say me fan say wotuwe we young person wo ware na kire wote so oba foforo bi ne wo kunu twempena afi de okunu mafie okoda oba ne nchen a e de na be yo nti ade de me enya me de na de na me de be oba foforo emfa wo se nipa na me penasem ba me ye me nipa na ye de bi ye me mpe obi wia me a me mpe nti ade na me ko wia obi enti me busa say it's not about say be man no pel it's about say wo no ade nti na say wo ma ho kwan ma bibisa esi wobra wonim se encha sa papa bi nto wo mfa mawo ena nka wonim oba na nya ne de ebi kran ka se nka wonya be ma bi a won so ba be ye ho ade abeware wo na be ma wo ye be chinchan wa name because at the end of the day no so won san ware wo enti ade nti na say wo young wo be waste time wo no ho wobra nka wo betimi anya wo de ye wo nso wo de a na obeware wo na be ma na be waste time because ade nti na nka opewa nka onya na yere no no ma ware wo e de ana wo dwen se opewo ho because so bema koshi oba foforo no opena na oba no no ho no mpa wo gyan no nti ade ntina wonya na yire no mewaro no da so ne na yire no ho no aye wo side chick wabusa ho sa asem no eti ade nti se wo ka so opɛ wo no meme no na ada men no ema utiri munye wo de sa san so wo waste wo years ebi wo waste wo years yeah so what you see a member be brabo or coin but because of onunti a member no so o maba no so nya married men o mo ye single I say nka bia nka wanya wo de it had ntina woman waste your life no waste your time what you we dey e man no asem na nya wo de wo enti ka kire ne say so opewa me nka nkire wo say ka kire ne so wonya na yire mefa but e say woni ni twam emfa ho ne ya wo ye ene pa wo pewa sam. So we traditional bema no so person worry two a ene won ware won ka na yire no ho ene won ware o na won say ware o ye bema ware mienu it was a traditional man it was ware won hu oba fofo pen wasan ware no it ene won ware won ka na yire no ho ba so no bebe chichichimpena na chirei se ni se na tag we down ho wo da kra dabi emwa e se wucha so we a traditional man I was see no your bema or no tradition or a traditional man or person what be a mienu miensa and ye catching and say on your one day no one who say and power warrior and tisa memma bebreba na ama omko e memeba na mama woko wu nyini nipa no so nware afi wani mra ho so no na wanya 50 years na wadi obi kuna chihwe emfiri mu ama yo entia na wahye no so why matemesme da asinya me shira pa yo insurance yo etieti for ye begina we so na ye de Sompa Rhapsody no ye de aba ewieye anopai kamapa na mesre se wotie Sompa Rhapsody a nkrofo mo frɛ ka mo story no eya apa desua bi film na ebetimi aboa wo yie papa na bibia etimi akokama usua de film a ebema wotimi de wanamon esisi yie mesro obrana ye bono ye make decisions ni gina ye beboa yen menye wan kasa wotamfo na nka mesi mawie but ma memfa caller we answer na me ya me final message atudwa me pacho dum radio no ma me why hello pacho sister Kotieni obapa pacho good morning me nua baba en mehia ni pacho ya kempo me kasa fidodo a mami ntio pacho me obia me wo be 30 years na medical ware awuye afa brabo mu kukuhwe asia tabe esansa metia ware asia no jai nti be ma ho won faso edu se me be single edrewo nyiyi etimi famu be 7 years Weba mama dudu na oba wa brabo ma ta no gudu musumi pobi ene na tena se oba ni kum enti when am fam wa be 7 years ni na me be hia obi a no so payere sa na nya me charge se no ye nkuro mu enti be okobo be hu se ni nkuro mu o pe ma tem pa ma so na sha be 2.5 years ni e yara
yes, in first one, I'm the can coin, now, when Obia, no, Maka said, no one yet say. If you made the new coffee or chair, me mamma, if you must so, if you so, Nanipo Muso particular, me mammy. Me mammy say, or Shelly Pana or Gina Hona. Nani, you know, if you are no soon 24 times, I don't know, or see there be. Why any bonnet, or see there? Yes, so one or Gina on 1 yak allow. If you cut a wound finish you, said you only pan what power their pain. You be sound so when you answer, or see Berman and if you mean Konami copper from her. Mrs. Sumijawa, and I'm the same woman, one of the same who, and you knew been a same who. If you miss my cock for way, I was seeing you into one name and 1 gram, a yara. Yes, in first one. It is the same. You see me disaster, the same mamma, may any day. Say me, Tiania all come. And I'm sorry, Cafrato, Miss Menam, and I'm saying, is there? Anka Michiano, most of them coming so either. Anka when I'm a me buy, and cannot me then buy. Or the other baby, I now know better than I'll buy. If you when I see us, none, no person worry one is Subayano. A 2 shall, mammy, or who is a bearman who did this say, Nehunya Fenty. Wow, who shouts and maddy yet me, you were in tuition. Would you say, I said, Nini Pedriana and one said, I'm your Fentina, mamma, on pen on a mebois. O mampenifoni bi ene ne nkasa mfa ho fi se de wo ka no wa ware pen wo won kwada mienu wa famu a nyame adoma fe na we ya ba nani da ho wo hwe ye nso ampa onye perfect de bateye obeboa wo oye adwuma na won so amampena twen se wo mo ba ne a ene wa bededa na ye wi a na ye kowe de wo ware wan kasa afa na ade mampenifoni krom wofo bi ne o maame nkasa na se wo kasa animonyam nim animonyam nim no wobetimi anya bema animonyamfo a wo ye koshini wobetimi anya bema animonyamfo a wo ye kwadwefo wobetimi anya bema ne nipadua na efe nso a wo mpe wo betete wo wobetimi anya bema bi a ne ho ofe a wo bebu wo osora no pa wo de wanim ne beye punching bag abu wo enti ene mpanifo fatotum panifo no mo ne maame ne nkasa se no nkoa keke nye se bia wo hu se bia woni suban se bia nye se bia wo mpa adwuma na emom ne se bia nimonyam nimu a enya de esese wo gina so emma because wo kra na wo oba na wa ba fa wo ye oba me ne wo kasam timu se wani ate wo kra na wo betimi abedane dane ba ma na ho siesiem emma ba ma na kra be kakra wo mfa ne nu krom wo krom ntimi enhye ne mprenu sa ya sa entete atene kakra bi ba chechese no na ho siesie ne nante kakra ne ade bozo obey fine pa wayi ne ti kama pa nti ka kire busuafo mpanifo so mo no ma me nkasa ma wo se wo hine kro wo krom wo krom ne nkasa na mejidi se wo mo ne kasa wo ne kasa no wo begyae de wo yere no ama ho kwan na animonyam nim keke nko ade enhya da nya bibia yi chowo ya ye we ni na studio jina lo jina te one penny dem akwa yes ntino ye futu e dem am ni se be ma na dia aware o ne me papa na nti o esun be bia me papa wo okay kon me papa na be ma na dia aware okay nti futu a be mu se ebe mu no an se wo papa pene so dia papa na dia aware eti se wo papa pene so no die na abusuanfo aka pene so no die ma papa na nyi na aware na gia maame no why se mo na kasama ye de sese mo ye nyina atu wana mo bibia na sel na wo se enimonyam ni be ma ni mu nsu nti ne wo mpene so a mesrew bomodi anefa emma fama kokache o papa na o papa enye ho adwuma enti why kache kokama o papa enye ho adwuma why because wunyini wunya akwala why wunim ne wo pe mate yo medase pa okay hello ena ya fofie denti hello me patcho hwan ne gina homa ne so kasama me why good morning obapa Auntie Patcho, I'm doing the patience because you fix that so your patience mami tio me patcho this is ya ko me for 12 days na
papa no me man for fun. So I work baby for 4 years. I was there for 4 years. Now I'm beginning to return the action. Also, question one or buy and so the look and look up no summer. And then you know, what time is our summer? You're cutting out 1 month now, or no, this is fair and see change on the man over. And oh, yeah, and it's not every trouble and this is a person that were from you, the end is not a shell collar. Now, don't send them coming in for a walk or some more for I'm in other country. Now, it's not a function for an hour say, oh, dear, who do you have to be come on? You quite made him for lying. I remember here, concerning a friend of our and friend of ours, because we did the out of 1 month explanation. It's not if you run and say, Won't woman to Nanka Papa and Kwan, they won't pay Busia with you, or patches of you or your ban as a Bema. If you are near say, Nairene, Nemang to Nanka or Beman and Kwan with you. None of the Beman want to know Copedine for Fro. I think I also call me for this one. I'm saying, why, for that for here, Diana. Oh, I said, they are sending it to you for not taking Diana to me, baby. Mamma, Mateo line in Mucha, made a number never to Jana, Yashana, what's the media, here can because, and you're right to say, Bema Waja or Baho for 4 years. Only about worry 12 years. 4 years, what time baby waba? What banwa kwako hind dying? Ewo baby. Na oyire no ma ba. If you run a say, ma oyire no man konenka unko awofie. Na wo so apene so say oyire no man nko. Na unko atena. E di esuban no. Sa wona na kasa na enye ya bo wo busuafo amane. Enti na ye da bia meka se man ye na da bia meka kire mu. Both a man and member, you want to quite busium. Oh, about we are no assassinema, now they are quite a bearman chain, no assassinema, no quite a bearman chain. As some bar one a become some amount. Our dear, I am Pamu. Cobu busian forman ye. No busian form them, or by Jew, a woofie. Oh, mamma, no papa tanaso. Cobu mamma yesterday, wook no kenny, and I won't tell you what can I say. What worry me, Jammy, where to conquer 4 years, what about buying up behind Dia? Was you feel right? Say, when you hear the year in a mouth, it's 1 pound a year and a man on quantity of you. Now, no, what penny way so. Bob was your former near no friend. No, or my cousin being trouble. 1 power, you know, among who's our in 1 pet. As I'm back, Rennie. Hello. Good morning. Good morning, me patcho, minia, Baba and Missiani. I'm patcho, me didn't take a I'm patcho, me pay to a crafty home. Mamintio. Patcho, me to me, then say, listen, my single parent for 8 years, Monami way. And let's be Uncle Abremu, Pase, let's be the dada. And also call Nigeria, Waka Wari, our Bamiansa. Akowale ways are Nigeria for Nibin, our Bamiansa. But you see, I'll see our winning calling to Osaba or Baba to Ghana. You can obey maybe my WhatsApp point or see or banner or Baba Warimi, not to Naha. If you put on a meeting and all the 2 sisters did not buy so you'll be cool on honey because need to be put to you on sister or pure other to Nagana or Baba Warimi, not to Nagana. Nampacho or no, Waire. Why is I do a 20 new one with Bell Nigeria? And to Waira, what did day, or Papa? Oh, you're a man in Sana, you know, Debbie, who say, Munya Butra, who been with you. I am Munya Butre. And sober Tom from a decay. And dear Munya Butra, I and sober Tom from a decay. Oh, you're a man in Sana, you know. And I saw what I said, and that's what Bano bet me. Namia Kosia Guabo, say, Memphis, what about Tamikunu. Saminya was out. Memphis won't call baby, baby, I met some out with the Wafano. Walk run a bejan. Aha, and Tino, aha, your baby, and your baby, a Debian Cassan, your baby, and your Kunikunu, me, Miss Obamikunu. A woman say, Mikuna, Bepe, dear, but when you catch it, say, Nireno Johnny, Nirenia Kosia Guabo, Japa baby fat.
because me baby mesama wo de wakono wa oba no kra wo be say yes say enye oba bia na eba ne kunu ho eti patcho hu hia wo benya wo de me patcho why anti manenko ka che ne se won fa ne kwan why misro aha me da se hello me patcho minua be na machia ni me patcho bibi ka pre nti mi mom di enye hwe mame nti o madam patcho anya 54 years na mi ko school na obidi kan na wo first be ma ni dwane wa meye me ho ade iti me wo me ba no papa ne ma ne bo me na me hwa kwala no ti ma ni ti kakra na me ho se me bu se mo ode na me start se me bom paye se me temi ku madam ma bom paye ya give answer so for cancer ama je ma 54 years me nye ku bia aso for so sham kom se sa be wale the things have been seen and continuing. Men so makuma so de pan se be tin akopon se man. E se woni munyam wa ware mti wo baba ko ho. Madam yi makuma pan no madam ya me be se man nyam hu nya magije. Oh. Enti me se me ka chemu. Chemu nya ba na bi ono so opo ba no jo. No na tena me no mani na ma fre no why. Oh. Ya pan so fi ni ma pimi hu nya. Me pacho wo se wo 54 years ho. Yo, ye be fa wo number no na yes utie me na ye papa bi a oburu 54 na ope ma mi bi a aware a na ni da ho oye adwuma ma me wo adwuma be Pacha ma ye me container kaka me pam ko suagu ma me ton me ni edin woni edin na se woni edin ni de o se woni edin ni de nya de ade be ko o de be ko aware me bo a won fa nko ukunu so o de ye se ma ni edin wadwuma woni edin wadwuma the captain I walk and nam mi so me bia ni tie mo afuto o wale a wo branche o kasa o wale busia o wale ni nyina me ko asoda me ko ni 20 ko ni tie okay ni ma do kura nyame be bia na o nyame be ya amaw se yi wotie Sompa Rhapsody pa na unim se oba de kasa dan ho brase ne ni die ne akrokro te bia na yire kro afrim anaso bia wo ye single o ye over 54 a megidi se na ni beje ho e basa ya fa wo number na to ye be connect why nyame be ye na wote yimfa ye be ka o adenta mate mame mate edabi ye mane monidi mate medase nyame nhira yo mate memfa de otwato na me say ene ye Republic Day hello hello yeah me pacho me nua be ma be na machia ni enye hwe mame nti o papa aja gozana akalebre anishra da yesu me deni se ene na wo na se opte di se edia e pesa di ni ya na pesa no kwa na edia unye skamana ta de koloko lo sa de ko bi na dia usu we di mu nye bi chakara akwese na ohono na akwese ku fu bi aba kwa bi o fa so ko ai sana ye ze bisa sama kwa wa ba so o be fi se ba sana ha papa se wo ye oba se wo ye be ma no waware both e ma ne mema nyina a se nipa no se opade a wonya bi ma no but se oba biem na se wanya bi ama na ne wamunam na nanim a mesro mema ne ha wo yiwani ni bufu a na koma na badwo e ma ne ha wo ni bufu a e badwo e ma ne manipulative so long as wo bia wo de ma no se wa ba na bi ni we se wote wase eti se basa na wase wo muna nanim ni bu ofuma ni muna nanim e wo muna nanim a ba na bosome a nanim no bete enye anu su nti na wo kwakobo bosia de abre no enye anu su nti na de wuntimi kura na wo ye wo waware ase e ma wo kunu na sa wo yire manipulative e ma ne mfa bufuo e ma wo bu e me nsuro bufuo me nsuro obi a wo aka na ni asim sebia wo kunu oba waka na nim asa okasa ne ho a sa okasa ne ho no wonfi watena ho ne kokoju a na masa ato aware no so no ato so e ma ho kwan because wo bi anka wo de be ma no ntika wo ni bi ne sese nka wote wase anu nkyere se mankope bi ama no a ene me yiri de ne bubefuo ene me kasa na okura wo mfi me eti ene ne akwadamfo na okope bosia ne ye dan o ka dan a na unim se dipa no da bi a wo de sa be ye wo saa
eti na ema na bufuo memfa wait ento na bufuo so abufuo de esa bible say ma ye bufuo ma ye nya bone eti wo ho kwa so obubufu ni bufuo a gya no menkasa uyiwani wo twa ne ho wo hia bibi obesan aba why enti mema na ha okra ye nipa moma ye nhye ye ho so me da se ya moma ye nhye ye ho so wo ene ye bi nipa bi ye e de tena ye yi edie so da chi me kire sa de no Hello, Akosua. Yes, Obapa. Pacho, Ematio. Mejo so Obapa. Memfa uncha to na the second service for my form time na. Pacho, bibin me be sika. Enye hwe mayenko. Nakopon so be pray. Na me aye winshira am man Ghana. Amen. Metiwa na makoma to ne yempa. Yede nyame ase. Na aware e kunika. Aware kunye pa. Ma be pray aware. Mama be pray aware. Na me no ka say. Me me kun extra. This 24 years. Ye brewa wo no pa. Na ko pa don no be kwan ye wo fo. E masem. Na mistake ani ye say me ne date no. Me hono wasa kwan no so. But me ye me say ye ware a obejai ai. Man mistake dey play ye no. Say yana ye Jean say them say me man say Jean say ye superwoman no say ye nyankopon wo da bia mka say nyankopon no bo no kro ntimi sesa no wona betimi asesa no wona betimi asesa no da ko be me sorry me kwa ejuma ba ancha ko say na no be bad ya chama ne nkwa no ya na ketwa no 5 years na the question yakopon no nyam say me jira ne ho ye adwuma den ne mpai bo ne kwala ni na invest ede nyame ase na me kan say obako fasita edin especially kwala ka ho a say no nyina nyi na ase aka me nko sometimes you probe kwane na bom aka sekeke wanyam fie say no 58 mine 58 August year 58 o kasa te se obi a wo o 30 simple o kasa de pa sana me kasa eti se nyame ya wadom na se wunya partner na se wunya kunu a wo pe meboa me plan Akosua na wo kwa sorry we kedema me so ma so yensi kakra mate me bona to obi tia obehu mate nyehwe na wo pe bema na wo pe the problem they are from 60 to 65 for cry. Okay. Just a minute that I say ideas. I do come keke. And ya did your bed of because me ma bed in the trauma so many invest ya ka so be nya adwuma. I say oba wo mu kra de when nyame adon when nya adwuma ye. Say e me ma no mo so go process so nya kopon be your madam. Be nya adwuma ye. See, as a single parent, enough from. So, I could put Tinameti. A boy, the man uncle, street children. Oh, I say, more papa jam, international jam, daddy. And then yesterday, I made the young coupon. I mean, how made it so is so good as so no Tinameti no boy. This mean you'll be a meeting our trouble, so, then one Nakawa Sassua. Bede nyame ase no na me mpaipo nyame beye dudu mate ya fa wo number na to ho ye sompa nso de mpanifo ne yetitru ne bebretie nyame ya dom na se obi se de wo kan obi a from 60 koko 65 no ai ye de number be manipa na fro na empaibo ne ni da ho na wahwe na bibia akoye nti nyame nka wa ya ade enso so na be ma nti wan hu baabi owo a wonim baabi kura wo fa ye kura me hu baabi owo the tracy na the kohu then na fufu bi ana mo so wa wari o almost wa wari na oba kura na ti no do oba ne kura be tire se ne yire ni ana mo so bi san se na wo yire ne onkwala na so me na kura de wa jana da oni Ghana me ne de oni Ghana kura oni me jaye jankwala ne gumeso
no bani ni Ghana na me say men no be also be san na nkwala no way also nkwala no de no ma command sister the sister na ehia nkwala no anti Akosua if she be a me call ye e be do fie no me ni pa me ho so me ofie na me ofie ka bibi se me na nyame akura wo anka be fa wadwene me betimi afa wadwene me e no krepa ade bi wa wote a betimi afa wadwene se rade bone be na my papa ahobra se bebrebe o bebrebe my ne dai me pese me ho ne amaye no na nka on component panic so so aware no so ko ya anye yi ona nam oba no comment ni aware no ono kwantimi zuantimi wantwa sapa ne oba ha se opa me chona wa di niema nko yi ma no se so fo bi se wa ye me bone nti oba pa me chona o sande me tena ansa na wa se sini dade na me se nti ye ma wan ka da kai me nti wo de bone na me ye wo no ka kire me na ma koma ncho me yem o se wa nya me hwu na me ni me e ka me nti me so for me bone kire me na me so me dia chew na nso me nti me ne won tena di me ni abesa be ye me oba me da so oba ne wo me no kra wa blocking o se oni papa wo baby there be enye hwe o momfa nche no o momfa nche na eya o momfa nche no o momfa nche no minim se nkwala no se ebasa na wo hu se my father was not there me ma me nko na abra hwemia me mo bra me papa kapre kra nti na okoware fofo no na wo mre musika kra auntie because ebi mu ha ebasa mpo na obi ha ebasa oyesa subambo ne na bosumi su bia kra na o de kakra ba we de kra the last one no 5 years KG2 na first born was class 4 na second me man me almost bobo so e san sa won e tie nti no mo bobo so kete na me kwa idwuma no mu di na chi na wo fro ka na we ti me nan so na me miss kan be choro na me ti fo ni joy na obaye no o he na brabo ne ti sen enko ye ndaja anti Akosua enko ye no kwa le ko sini ya enko ma kon kai wo anko ye no se so fo ne so me permit so na me kan se bia unse nipa de wunim adwene woni pati na me kan se bia o yo bia wa repenti ankasa genuine repentance pa de Matias me dia chao ne mumu no esi ye ne busuafo ba mu efre wanko nti wo de koma busuafo nchen na kwaka kire mo se na decision to say we take it nti se busua ne ji wutum a me ne woni asem no waba ne ya tuna na se ye beba wo ho na komisofo nso ho o se nkasa se ne fa nkyere me wo sofo no kwa wo body din wo sofo no na owo me ko sofo nko ye den okay na me nti ahoma so na wo de bae ene e wonkoi mate ene e wonkoi na me ka se bia wo mu abrabo aboma me ka se wo mu abrabo aboma pe ama wo madwo na wo hu sampa mafa kwan bone so ababrabo finti awrade hu me mbobot se prodigal son ni bi se ono de prodigal son ni nim na dwe bata ho de a mane mpene ba bi fa o de ho ma so ne bae mate obapa nyame nhyira etu de wo de atodwai nya obebie ye nyame nhyira pa yo ye das amen ye nyame nhyira bye enti e ma ne mi nyina ya form number se wo ye papa bi na wo tie me wo ye over 54 omu nyina ma nyini de 54 you so opa adwuma pa wo ne shop wo ye ne kosua kakra na pebe mo bebre ne ho ase ama no ado no afrefo de bintimi mfam obi metam na so wo frɛ a me de ye client service line no betudwa na ye connect wo ma mamefo yi mienu tore bia companionship unyini ana ye companionship aye afutuo aye companionship aye nigie omo frɛ me nim se mo hello say na ye holiday Marco. Yes.
Yami Shra or Mawa Honde. Amen. About so, sleep baby, warriors, the two mammy, the crack. Into no man, I am the Demma, now a four, now I to the foreman. Mate. Or see, you know, ham. Now, Apadano, the officer, Mami, or Moya, the other Faban, no, the bomb. Hey! No, make a such a say. You see, who the wood by now, but down for. And yes, sir, who the num now, but down for. Now, the show, now I but down for. Mate, Nasa Obano, ni bufu no what time at the Boncrana, Mammy, Quajin Corana Cacre. Yes, she shall not, Jenny because one shall not walk Prakurebi. Baby, I need school and Papa or Mammy phone. Okay, Mate, Medasi. Mebacho Munye, Sompa 106.5 FM Accra. Your client service line, Ofra Jeremiah Simpson, no Bekasa. Na say we papa penyinia, o poor ban who jua wareno, and an atina, Bomodia, ubetimi contact ye online so. Ope say, Bibin swa, Opeso near Dijuma Bibia. Fre 053 can send the message my yan pay WhatsApp message no and answer Telegram. Hello. Hello, Auntie. Good morning. Good morning. Apomo. Adumo ne de mon pese me sorry. Asemo. Me ba cho. We de nyame tira pa no we juma pa. Me da se. Now my enjoy program we pa na me pese me bisa se anope bia no ana wo program no so ana so wo dey sa o de ba so. Yeah na no pe bia oh okay. Yeah na no pe bia from 8 ebi baby na say ntumi ndi no kure ma no enye say bia me bo adwama na say me bo abrabo bi enye say o but asembi wo ho a na say the can kure chere no me feel proud say me ya ma me tiri ma ye ne de enti me nka no kure chere no but na dia me ye ne say me for say anka ma ho de be tumi aya ma na mo no bi ni aje but na me ye you say I'm Bisiaga. No fan, why different? I do on all for a jamming. Simple brow, the ex, not the ex, and all for fun back. And we jam the name for and somebody made mistake at me, who said me, yeah. I won't have a better. They can now advise you because they are way a family for a and the idea won't advise you. And the main mistake I may or walk a crown and a bonnet I Yami Adumna say, Winya or Bafu Fra. Na said, I day. Umo bit Simu and a da, na a day. Saumo bit Simu and a da, na a day. Auntie, obi timi ka se obi kura timi ka se me yere me kunu me nye ne sei me friend and tim bend nti kura me mfre da bi o ma nipa ne timi ye ne da na ye dai eti mistake na we na ye me den so se de ya ye kan Sompa Rhapsody se we ya de na nya ya agitum ye se wagye atum se ne ma bi wo ha wo chiai sa bre ye nkoda no o manya be se wo mususu na o manyini kakra nkoda no o mususu na o manyini kakra Kitwana woman, I feel when you 3 years, and I've been in so 10 years. And today, too, and Kitwana, they will study, but Sawakofa Bema for Frodia, we are Mushi and Yanka, or the so hot the uncle who quite befaso, a come a boom, Sabri Akofan ex boyfriend Yawoko idiot. Shani Musenya may ever bro or bow, bed door name Quadano. Why? Now, next relationship, no, what did no Kurensu ewum? Why? Na wani da ho na wo de po ba no memma wo sisi eni wani mu kane ma wadwene eni kan na pe oba obeboa wo why mate medase ya mishro etiefo afrefo na afedie mede besi eye 0531886216 ye client service line no eno no 0531886216 e ma mienu edi abetu yanim omu pekunu
54 years and 58 years. Enti say we ye papa panyini o po ba ne ho djua na wona natena na mabɔ nkɔmɔ na matena wɔ dom de anyini nkɔkora ne mere wabomu a efisɛ omu nyina anyini nti muna mo anyini abomu a frɛ yɛn ɛwɔ 053 188 6216 na yɛn hwɛ sɛ nyame bebie kwan nyame pɛ na ɛnyɛ hɔ ama atimi abamu a 053 188 6216 ɛna mo na mo sɛ mo pɛ sɛ mo ne me kasa no sɛ wo frɛ a Jerry bebo mamane na mapɛ time a wode frɛ me ebeye yie anaasɛ wobɛtimi de aba officer na mama wo time a wobɛtimi de aba enti men sorry sɛ wo ba ha wonse mabuku obi juada nti bia wo sɛ obi frɛ mabuku na juada bɛ 10:30 no na wonse wodi akire da bi wonka ho enti wonya sɛ wone Sompa edi dwan so a ye rate card ni ade no ɛno nso wobɛtimi de afa ho chamana ni age na so me pani de afem mese ye ni emre nka so na so ahwe ye amanye nti makika me mre so asi asini akama ya samo pai akwada hu da chiana na ni age opani twa na ni anani raho mara hu sempa na minkai mintam kese na me bosui me mranti bremu metia futu elamina minyo Rantiani mabawa utime akama yesa wo pe ojejum ena me di wie said ye de chance ne ye di awie no Sompa 106.5 FM across Sompa Rhapsody eba so fi adwada kosi afiada anopa na wotwe ekosi anopa no ndu obetime ne ye akona kra na ewo ho me de asede ma Joe's bread and pastries wo mother room mo na de Joe's hot kenke aba dokuna ye 3 Ghana so the spy betime customize area mamo 0256068832 0256068832 na wodem John's Bakery ewo domi commercial bank echi ho na wo frɛ wo mo ne customize wo kenke experience just what kenke 0256068832 0256068832 Perfect baby diapers Perfect baby diapers Perfect baby diapers and only the boy and mano FDA approved mother care for perfect baby diapers Perfect baby diaper is for gentle care, perfect comfort, and designed to keep your baby dry all night. Faba obano na ema sente mano ho. Faba obano na wetimi de nepia ko baby a. Sansu na 21st Clinic. Wome ye sciatica expert, sciatica patient coordinator, researcher commandant. 21st Clinic is me mo so nti say ya sabia prekope. Nemom sciatica yare na ye woto osisi achifa woto ase ebesi wo nansa no. Eno mo de agidi wo Ghana na amono ne. Eti Tantra Hill runabout to here and Wamo. Ona machimota mo eni mu ha wo fro bepo na wonsa nifa so ho. Ebi wa kra tema Akosua kuma se so nyane techimai enkranza takwa debre kum go so wo boase. Eti frɛ wo mo ewo 0540311311. 0540311311. 21st Clinic still. Wo mo ye sciatica expert. Yamidija wo na makone se abrabon no gina ye bia wo si nipa bia wo de beba wo life mu bia eni wo abrabo sunsun sanso eya hwehwente ase wo bibia mu sa nipa na wo pese wo ne nante wo ne ware na ye die ntia e die mfaso pa na wo benya de afiri ne so enipa bebre yakofo hawa soa wo ye bema mema wo bema na sinsen wanimu no eni kan wo bra wo chu so oba ena wo ye oba nso so mema sika ni wanimu kan mfa nchu so bema wo sika sa de ni woni suban a wo benya ma de bia wo nye de ono nko apɛ de bia de ono nko apɛ de bia ono nko de opɛ no nso wo ye bia na wuwu na wo tete wo so opentoma edu metimi atonumu ama wo wo si enum na ma amta ama wo de ntire firi na kro ne me na wo nkasa me ho afa ho na me mfa me ho eso ye betena dan ba kum
Enya no nti na akwa bosia beton to madudi ama no ema wo yiri manipulate wo ema wo kunu manipulate wo yo ba sika kakra bi ba wo nsem wo na wo kunu afa kwan bi so no wagye sika no mo ani na ho wunya ya nso no wabeka wunya ya no wabeka nene me koye menya 1000 no nso afa kwan bi so no wagye ya no de akofo ba afoforo wo mo ani na ho eti wuntimi nka no ntum kakra Cha awari ase wo hu wo ware kura ne se wunya hunemu ahohye so na wutimi to ano na reka e na wo awari ase se wo bu hu ese wo bu hu the fact se wo ware nche se ni kwan se wo bu hu ese wo bu hu eti enya ahohye so ma wo kuna na se wo yire mfa empamu agro e manipulative because when him say wa ma wo ho ana woni wa ma meda ho be kire wonti da bia no odi woni mu twafom no otietia woni no odidi watam na nka be ma wo so woni o yire kwada wo so woni ne beda no no aso atem didiem no odi watam wa na da bia na ba kunti ne edi watam na ate ho emma ho kwan ma wukura na sa wo yire manipulative da wonya jimifo onyankopon no kro bo won kra won hyew wo de wo pempo ama wo enya aware na be ma na betietia fa ho die so se wo tsna kwa ma ware ku se bio wo tsna ma ware ku a se bio wo wu jimi wo wo ma ware ku a wo wu jimi wo se nyame ma wo hu kunu suban nyame ma wo hu yire suban a enye no no se wonya strategy nyame amu hu se de be ma ni sitie wo mo hu se de oba ni sitie wo se meti ho su esu no problem be na ebe solve se be ma ye ma asem wo su no na be ma na gya na sia ana wo ba mu ade a no wo tete no na ma na bu ade wanya ba se de obesi aye wo ho no be ma na obeye study oba na obeye study nyame ma hu kunu suban nyame ma hu yiri suban a eno nche se jaware number 1 ena eno so nche se sa ade kodie no memfa nye bibi sa information nya media ma wa ma wo sa data ne se fa toto wabrabo yi entra wariya simo obi se ye awariya kunu wa ma nya me yanku enye bonzampo ne kun wa wariya kun dia make so ne se wo kwa awariya se ne hu kunu ni true colors hu yire ni true colors a ye tena se plan okay oba ise na ote se wo mu ade okay se mi kunu se wo ye masam se ne nsa chi eden okay ede na meye de afa ho na wana ka to se utena ho na usu a esu no be solve problem bi ana esu no be ma yire bu ade ana wo yire kwadwofo no obehu na de ana se wo yire na wo mu ade na ma na bu ade ana wo yire no wo ye fi no na ma na di ne hu ni wana ka to se atete ma obi di ne hu ni wana ka to se atete ma be ma ja ma pe wanya ne fodie wana ka cho sa tete be ma ne nsa chi eden afedi wa bo wa konhuma e ba jo nya new strategy that was strategy na nweke usu na esu no wo na abenya high blood pressure no wu nso obe ware foforo se woni mu dia for your information wu a obe ware foforo wu a wo kru be ware foforo wo yire be ware foforo wo ma be ma na so obe ku wa ware ase a sebio wo wu jimi wo se wo hu kru subanya nya strategy se wo hu yire subanya nya strategy memma ni suban emma obi suban tete wo da sana me pa kire emma obi suban entete wo da ebi se wiase ne de wudie ne no na wucha bo wabrabo papa no no suban abrabo fi obi ya be cha ne de so aba na wo ba abrabo fi na me betete wo hu se de entia enti akazi ana mintimi o mi husa na metete na wana kati wa sebe ma na oba so oba ye de wo nko ahope ana oba na oba so oba be ye de wo nko ahope wo free different environment wo free baby foforo na aba eti ese wo hye saade ni nyina wo obi suban a eye anya strategy wa mama hu se de ositie se wo ye sisifo mama hu se ne nsa chi eden wa mama hu se wo ye kwadwofo eti what is the way forward ene ma wo ye nipa enye nipa ne se ade akoto wako ukonya problem na wote wonu wasu a ba wo mfa solution be solution oriented na wo se mikunu kakra ba me nsem anu de na no fa fam oji sika no anu okọ eti next time ne ba me nsem a me kro me ka nkire wo se sika ba me nsem o no asan ba baji edi eye nyansa ye di nyansa ne ware se wo pentoma matama wo san ba na me se minister wo su buafu na me fo obufu ho be wodi
wabufo ne nante wa ne di busumi miensa na za okokoto ye ma na wabane asa to aso ma woni nye den wa ware ase enwo ni nye mere saa wo ma ba ma bi ku ana so oba bi ku wadi nyame hwamo e Nyankopɔn no kro obo wo no won hye wo se ye bibida ode wo pa nyina ama wo eno na me gyina so na me de Sompa Rhapsody no abawiye ene na ye extended edition if is na ye Republic Day nipa